Kabango hamwe na Dennis Musinguzi no babese imbere hamwe kandi timu ya Musinguzi yashoberwa bwa nyuma yo kushanga atari mu kitabo cya NRM Kandogu yayeterera Karuru. Na bwa nyuma abana bebembero kuteza Karuru basharamungu abantu baterenyiriri aho Kabango no yatunjira urana na munana kandi we Musinguzi akatungo bururu bushatu bonka. Yakunzire NRM tumwakira aje twore kumwe umugene elections aje twore kumwe yabaye no mutima gwe kirina aje twore kumwe then turebe ngo umugene elections NRM yakumerchi iryahigo azana inspiring ngo kunayikaha shanga ngo muyero bukutindumu kandi chairman nakuntu we and registered in the backup transfer bakanyira ngo muyero bukuyobona obonyine jikade inabanyene ngo nazamu so kunayikana fortunately na shanga ntarum konkani menya ngo akiriyo second chance because this is not the final election. Twagumiza muto ahiko mukashanyarazi hatwashanga haruma kimucero orubajo rumwe kugira ngo habamo kwiba hamwe no butakuratura register. Bakwata batfuba twaheze kubara batanywa abandi abarwo kuba batabomba batagwesene atowe ni mufimedi bazara mufimedi byakenge twakanga babwiba nitubareba bateka menyake takayikiza kutera Karuru bayayo nabagira mu gyaro isinjiro nitwenda bakozese register yerobuku Abi yatwikirizo abayisimbira habwakiye pasona habwa bacara bakashanyarazi yatugambire byabaho twazo mu runyiriri twaheza kuzo mu runyiriri babanza kubarobura urubwitu kubaheza kububara bajangu babatira kagoyi abantu batagaka kutahamu bayakira abantu nkamunana kandi batahamu ecyakurataho bayekora bana b'emyaka 10-15 baja kutera Karuru babire babiho mabara Ogu yarahira ngo utari kuza kutekaho umukono kusiya bibaragariciremo Karuraka Akaruru tinkukiza kasayininje kandi ninyenda bakose register yantere y'abacana bakashanyarazi Akaruru twaza ho Akaruru twayo Akaruru kumugongo tukakwirwa Esa umugume wabanateza Karuru mu kashanyarazi yatugambire byabaho kubanza icyabakora mu complaining aho no kugira ngo twakore register ikintu cya register izo mu kashishe barangera radio burire ngo abajya mu register n'abataramu bagera kabiri acenga ni complaint ndijo byari kasema abantu ubururu bwatandikire kuterwa icyo kikiri icyo ni cyakanise twayiko mu kiyanja aho abatura bayikunganya na Cishayi Cyambara High School kandi ukuntu bakererwa kutera Karuru konka bwa nyuma Edgar Kampangana niwe yasinga kuba chairman wa NRM kandi Frank Ntaha nabo niwe yasinga kwatera NRM bendera bwa chairman C1 ikiyaga tuyo twugo mu muhondano so twagendera amateka kuko NRM pate y'ikiyagambire babasa kutera ubire kubahika twatera tweza kutera ruzaritse zaragamo natungo bururu kaga 27 so opponent wanje yarga no marine yagenda kuba cyarenga so ya Benye simbira Karuru ka chairman LC1 Sereki Akaruru kagenda je munonga aho kuba manasyamu emyaka 45 abantu banyine mu bwisije bandonda kandi banzo umugongo umugwingi ko kuchikwetagisa rizoba Karuru tukatambura kubi ninyece ya person wa UC Akaruru katambura je buzima mubare kutereza Karuru abagize bitu aba ubwo hatini bija kurinda Karuru kabona ukwesimbaho okuba kwasaza office zabo mu butongore Adolf Ayureka Tayari West Agenshonga.